reka nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye umerewe neza kandi nizere yuko uri amahoro. Nongeye kuba ngenda ngaruka hano muri studio ngo mbashe kuba ngenda nkugezaho byinshi biriho bigenda bivugwa nyaboneka, dore ko dufite inkuru z'imiripuko hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati mu mutwe w'inyeshyamba za M23 ibintu byacitse hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, aho ibifi bigera kuri bitatu byongeye kuba bigenda bisubiranamo igihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe nta cyaba cyakozwe haraza kuba hahita hasohoka indi myanzuro, ari nabyo bituma abantu benshi batangiye kuba bagira ubwoba. Ibi bikaba bifitanye isano no kuba uyu mutwe uri kugenda utsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri aba basirikare bakuru muri uyu mutwe ifi binini bafitanye ibibazo. Ese nkwibutse ko nanone umugore wa General Sultani Makenga n'umugore wa General Boduwe ntago bari gucana waka, bari gupfa iki nyaboneka. Ndaza kuba ngenda mbigaruka gatanu kuri gatanu. Iyi ni imwe muri raporo yasohowe n'ikigo cyegera hafi cyane cyane kiri bugaruke, turi buzi kuba twinjira muri iyi raporo tuyisesengure gatanu kuri gatanu. Ndaza kuva ahangaha kandi mite nyarukira ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mirwano yari yiriwe iba ku munsi w'ejo nk'uko tubikesha imboni yacu hano muri Gakenke. FARDC n'ingabo z'u Burundi ejo mu mirwano ikomeye cyane itarigize imara umwanya munini cyane nk'uko byari bisanzwe bimenyereye, haje gutangwa isomo ndetse abarwanyi benshi bagenda bafatwa. Abarwanyi bagera kuri 13 bose bakaba bafashwe, bakaba ari ifungwa z'intambara hano mu bice byo mu misozi y'Umurenge za teritwari ya Fizi hano ndetse na za Uvira. Byose ese nabahe bafashwe, turaza kuba tugenda tubigarukaho, nibyo ngiye kuba ngenda nkugezaho. Ndaza kuba ngenda mva hano kandi mite nerekeza kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yageneye ubutumwa abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bukomeye cyane. Ibi bintu nibiramuka bibaye nyaboneka ko byaba ari indengakamere. Ibi ngibi yise yabibabwiriye byose n'ubwo butumwa turaza kuba tugenda tubugarukaho gatanu kuri gatanu mu kiganiro cyacu mu makuru tugiye kuba tugenda twibandaho. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi mite nerekeza ahangaha n'ubundi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi atangaje ibi ngibi, hakaba hariho havugwa cyane n'ubundi andi makimbirane. Ni nyuma yuko hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23 umwe mu barwanashyaka wabo haje gusohoka amashusho rwose ari gukora ibintu rwose bidahwitse, ndetse hakaba hari n'andi makuru avuga yuko ibi bintu yabikoranaga n'umwe n'ubundi mu barwanashyaka ba AFC M23 bikiri kuba bigenda bikurikiranwa. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi iruhande rwa White House, iyi ni inzu Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akoreramo, akaba humvikanye aya masasu amaze umwanya mutoya yumvikanye. Najyanye n'iki byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe ndaza guhita ngaruka hano mu Rwanda ku munsi w'ejo abapadiri bagera kuri 2 baje gutabwa muri yombi. Ese aba bazize iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Nyaboneka nkandira like, kuko iyo ukanze like bituma Google iduha recommendation, ubundi tukabasha kuba tugenda tukugezaho ibiganiro byacu mu buryo bugiye burambuye. Unankandire subscribe, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu makuru yacu agiye agezweho. Unyarukiye ku binyamakuru byinshi nka France 24, Reuters,
ndetse na kimwe mu kigo cy'ubushakashatsi hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariho tayito yanditse cyane cyane mu gifaransa, ariko twagerageje kuba tugenda dushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iyi ni tayito irebana n'amakimbirane amaze igihe ari kuvugwa hano mu nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ati bimeze bite rero nyaboneka, dore ko ubu ngubu byamaze kuba bigenda bijya hanze nk'uko turazi kuba tugenda tubigarukaho. Amakimbirane no kutumvikana hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23. M23 yamuwe n'imirongo itatu itandukanye hagati y'umutwe n'ubufatanye bwawo n'u Rwanda. Izi ni ingingo nk'uko iki kinyamakuru kigenda kibitangaza, hagati ngo y'abayobozi bakuru b'igisirikare no hagati y'ishami rya gisirikare n'imiterere yaryo ya politike Congo Rivers cyangwa se AS23, nk'uko raporo yasohowe muri 2026 y'itsinda ry'ubushakashatsi bwa Congo CGR n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga CIC cya kaminuza ya hano muri New York yagiye ibitangaza. Umubano hagati y'umuvugizi y'umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za M23 General Sultani Makenga ndetse na Kigali uvuga ko udafite aho uhuriye n'imiterere yawo. Bikaba bivugwa ko uyu General Sultani Makenga rwose atumva kimwe n'umwe cyangwa se ngo n'ubutegetsi bwa Kigali, nk'uko bakomeza kuba bagenda bavuga yuko u Rwanda rwo rufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 rwo nubwo rukomeza kuba rugenda rubihakana. Winjiye muri iyi raporo ikaba ikomeza ivuga ko uyu mubano nyine wa Sultani Makenga ngo yarwanyanye n'ingabo z'u Rwanda kuva hagati mu mwaka w'1990, ariko yahanganye kenshi n'abayobozi bazo bamubonaga nk'umuntu utagira ikinyabupfura, ndetse dore ko bivuga ko yaje kuba atabwa muri yombi nibura rimwe muri 2009 ubwo u Rwanda rwageraga mu masezerano y'Kinshasa rugatangira ngo gukora amwe mu ma operation akomeye cyane yaje gutuma umugabo bita Laurent Nkunda aza guhita ngo atabwa muri yombi, nk'uko iyi raporo ikomeza kuba igenda ibitangaza. Uyu noneho ngo akaba uyu Makenga akaba yari afite brigade yari abereye umuyobozi muri iki gihe. Uyu muyobozi ngo yateye ubwoba ko azahindukirana cyane cyane ngo akaba niba bikomeje ngo agahindukira Kigali mbere yuko bagenzi be bamubuza. Uyu mugabo yaje ngo kuba agenda tumvikana n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko iyi raporo ikomeza ibitangaza yuko byavugwa ko azagenda ngo ashyira ukuri hanze, ariko bagenzi be ngo baza kuba bagenda bamubuza. Muri 2013 kuva Nkunda kuva ku nkunga ngo y'u Rwanda kuri M23 u Rwanda ruhagaritse ngo kubafasha, byatumye uyu mutwe usenyuka maze Makenga ajya mu gihugu cya Uganda. Ibi byabaye byumvishije ubuyobozi bwa M23 ko u Rwanda ari inshuti y'abantu, ko rushobora ngo kubareka niba inyungu ngo zarwo zitari kuba zigenda zigerwaho nk'uko rubitekereza. Kigali ye ngo yatekereje gusimbuza Makenga, ariko nta bundi buryo bufatika yabonye umwofisiye cyangwa se umusirikare mukuru muri FARDC wavugiwe kuri iyi ngingo yanze kugira icyo atangaza, nk'uko raporo ikomeza kuba igenda ibivuga. Iyi raporo ikaba ikomeza ivuga ko u Rwanda kandi ngo rufite ubwoba ku ngaruka z'icyo gikorwa cyo gusimbuza ingabo mu buryo busanzwe n'imyitwarire myiza y'aba barwanyi. Bikaba bivuga ko uyu General Sultani Makenga aramutse akozwe akaba ngo yasimbuzwa, uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ngukaba wahita ucika intege
ndetse n'abasirikare bari ku rugamba ngo bakaza kuba bagenda baprovokwa mu mutwe, hakabamo kuba bagenda batsindwa kandi ngo ibyo biyemeje batari babigeraho, nk'uko iyi raporo ikomeza kuba igenda ibitangaza. Ngubu bushyamirane hagati ya Generali Makenga ndetse na Generali Baudouin Ngaruye wari umuyobozi w'urwego rwa mbere rw'ibikorwa bwatangiye kuva mu mvururu za mbere zabaye hagati ya 2012 2013 ubwo ma 23 yacikagamo ibice bibiri bihanganye niyobowe cyane cyane na Makenga na Bosco Ntaganda Ngaruye wari hafi ya Ntaganda icyo gihe yahungiye mu Rwanda, naho muri Werurwe 2013 nibwo ngo yiyunze na Makenga ubwo yagarukaga mu mutwe wa ma 23 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ngaruye yakuwe ku mwanya we nk'umuyobozi w'ibikorwa i Goma kugira ngo ayobore akarere k'amajyaruguru gafite icyicaro i Rucuro. Iyi raporo kandi ikaba ikomeza igaragaza ko ubwo Ngaruye ngo yagendaga abona izi nshingano bitigize bishimisha, ndetse ngo yaragiye no kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo ku nyungu za Kigali, ibona ko Ngaruye ari nk'inshuti yizewe ngo kurusha General Sultan Makenga, nk'uko iyi raporo ikomeza kuba igenda ibitangaza. Ingingo ya gatatu kandi ngo y'amakimbirane noneho ma 23 na AFC urwego rwa politike rwashinzwe ku itariki ya 15 Kuboza mu mwaka wa 2023 na Corneille Nangaa kugira ngo kwagura ibirindiro by'umutwe urenze umuryango uvuga ikinyarwanda wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nangaa watangaje ku mugaragaro ko yifuza guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa, avuga ko ari mu makimbirane yeruye na General Sultan Makenga. Intego nyamukuru ari ugushimisha ubutegetsi bwo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hari ikintu cyabaye kigaragaza ubu bushyamirane ubwo uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yageraga i Goma muri Gicurasi umwaka wa 2025. Ibi bikaba bivugwa ko Makenga yambuwe intwaro n'abarinzi ba Kabila ahatirwa gutegereza amasaha menshi mu gikari mu gihe Nangaa yari kumwe nawe ako kanya. Iyi raporo ishimangira ko aya macakubiri y'imbere mu gihugu ariyo mpamvu ishobora guteza akaga ku nzira iyo ariyo yose y'amahoro. Yibutsa ko imvururu nk'izo zatumye ma 23 isenyuka muri 2013 byaba ngo bishobora yuko, dore ko bamwe batangiye no kugira ubwoba bw'uko uyu mutwe w'inyeshyamba za ma 23 waba ugiye kuba ugenda usenyuka. Ya mateka ngakaba yagenda yisubiraho nko muri 2013 nk'uko iyi raporo ikomeza kuba igenda ibivuga. Iyi raporo kandi ikabivuga ko hagati y'umudamu wa General Sultan Makenga ngo harimo kutumvikana cyane cyane n'umudamu wa General Baudouin. Aba ngo bakaba bari gupfa ikirere. Umudamu wa General Sultan Makenga ashaka gusoresha ibiva ku mipaka, cyane cyane ubwo nimba cyangwa ngo kwinjiririzwa cyane cyane nibiva ku mupaka, nimba bari gusoresha ino mipaka yose y'ibice bagiye bafata. Aba bagabo ngo abadamu babo ntago bari kugenda babyumvikana, hakazamo ngo ikintu cyo gupezanya, abibaza uri buze kuba akomeza kuba yagenda asoresha. Rero iyi kaba nimwe mu mpamvu yatumye abantu benshi bariho bagenda bibaza se ibi noneho biraza kuba bigenda birangira gute muri uyu mutwe w'inyeshyamba za ma 23. Mwibuke yuko nyaboneka umutwe wa ma 23 mu bice za Karehe na za Rucuro bari kuwutsinda cyane kuko uri kwamburwa ibice byinshi
kandi harimo n'ibice byagiye bivuga ko wagiye uvamo. nta kirabasha kuba kigenda gitangazwa, ariko nanone hakaba hari ngo n'ubwoba bukomeye cyane bw'uko General Sultan Makenga aramutse asimbujwe kano kanya byagira ingaruka zikomeye cyane. igihe icyo ari cyo cyose rero ngo mu gihe nta kintu gikozwe bitewe n'ibihano biri kuba bigenda bifatirwa aba bagabo, haraza kuba noneho hari buze kugenda hacikamo ibice. Hakaza kuba igice cya Kone Nanga, hakaza no kuba igice cya General Boduwe uyu w'umwizerwa n'abafatanyabikorwa ngo b'umutwe w'inyeshyamba za M23, hakaza n'abasirikare General Sultan Makenga yakuye mu gihugu cya Uganda, kuko Sultan Makenga ntago ari gufatwa ngo nk'umwizerwa cyane cyane kuri bamwe mu bo bafata nk'abafatanyabikorwa b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nk'uko iyi raporo ikomeza kuba igenda ibitangaza. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande nubwo ibi ngibi bikomeza kuba bigenda biba ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu biri kurushaho kuba bigenda bizamba mu mirwano nyaboneka, kuko imirwano iri kurushaho kuba igenda ifata indi ntera nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni mu gihe kandi ngo mwibanga rikomeye cyane uyu munsi ngufitiye inkuru ziba ubwo M23 yatahukaga ivuye mu gihugu cya Uganda, kuko 2022 nibwo yongeye kugaba ibitero, ariko yabanje kuba iyiregurupira mu gihugu cya Uganda ngo umuhuza wibanga wo gutahuka kwa M23 naho gushaka ingabo zagiye zinyanyagira zose mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hose, zikaza kuba zongera zihurira muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, ukaba ngo ukomeje kuzamo ibibazo bikomeye cyane. N'uyu mutwe bivuga ko utari no kuba nawo ngo wagenda wumvikana cyane cyane n'igihugu cya Uganda, dore ko abantu benshi ariho haje kuba hagenda hava ubwoba bukomeye cyane bw'uko uyu mutwe byaho rwose byaba bigiye kuba bigenda bishyirwaho akadomo cyane cyane. Ni mu gihe kandi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikaze cyane yaje kuba igenda iba nk'uko tugiye kuba tugenda tubigarukaho. Ahangaha yari imirwano yahuzaga umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bahanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwezi kwa kane, amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge cyane cyane yemeza ko habayeho imirwano y'umuvuduko mwinshi hagati y'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo ndetse na twirwano n'ingabo za M23 mu bice bya Gakenke. Nubwo iyi mirwano yamaze iminota 10 gusa, yahise ngo isiga ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abarwanyi ndetse n'abambari b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage muri ako gace bavuze ko intambara yabaye hagati ya twirwaneho na M23 na FARDC n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na Wazalendo. Twirwana ngo yashoboye kuba yatungura ingabo za leta, iyi koalisiyo ya leta. Mu buhamya bwahawe cyane n'ubuturage yagize ati habaye igikorwa cya gisirikare gikazaho twirwaneho na M23 basakiranyije bitunguranye cyane, bivuze ko batatse ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'Abarundi muri Gakenke. Abenshi muri bo bahungiye kure mu mashyamba, bigaragaza ubukana bw'iki gitero cy'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi bikaba bibaye mu gihe FARDC n'abambari bayo bari mu bikorwa byo kugaba ibitero mu mihama imwe n'imwe irimo abaturage cyane cyane hano ku Ndondo n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 no mu bice bya Bijombo muri teritwari ya Uvira, aho abantu benshi b'abanyamurenge bamaze guhunga berekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo amahoro, nk'uko amakuru yakomeje kuba agenda abitangaza.
niyarukiye hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyaboneka hafi y'inzu ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump hongeye kumvikana cyane cyane amasasu yari agamije iki, ese yaturikijwe n'iki? Nibyo tugiye kuba tugenda twinjiramo gatanu kuri gatanu. Secretary Service ushinzwe kurinda umutekano w'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije iperereza nyuma y'urusaku rw'amasasu yumvikanye hafi y'ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri iki cyumweru itariki ya 5 Mata umwaka wa 2026. Mu gitondo cyo ku itariki ya 5 Mata 2026 ahagana ku isaha y'isa 10 nibwo humvikanye urusaku rw'amasasu hafi ya White House. Secret Service yahise atangira gushakisha hafi ya Lafayette Park ituranye n'ibiro bya perezida kugira ngo batahure uwarashe niba ariho yihishe. Anthony Guerin, umuvugizi wa Security Service, abinyujije ku rukuta rwe rwa X, yavuze ko ibi bikimara kuba bahise bafunga imihanda yose iri hafi ya perezidansi, gusa ubu yongeye kuba nyabagendwa. Security Service ivuga ko nta muntu wasanzwe muri iyi parike nyuma yo kuyigenzura, kandi iki gitero nawe cyakomerekeje perezida riracyakomeje ngo harebwe niba nta kinyabiziga cyakoreshejwe mu gushakisha ukekwa. Ibi kandi ngo byabaye Donald Trump yari i Washington DC, ndetse Secret Service ivuga ko akazi muri White House gakomeza nk'ibisanzwe ariko umutekano ukaba wakajejwe. Ibi byatumye perezida Donald Trump mu mpera z'icyumweru azimara mu murwa mukuru, aho kujya mu rugo rwe i Mar-a-Lago muri Florida, aho akunze kuba mu minsi itari iyi, cyane cyane iminsi y'imibyizi nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa.